turabasuhuje cyane tunabaha ikaze abakunzi bacu aho muri hose abantu mubana natwe mu biganiro ndetse na gahunda zacu za buri munsi. Reka tubaha ikaze nanone mu mwanya twahariye amakuru ashyushye yaranze icyumweru. Ni amakuru rero ushobora gukurikirana uyu munsi unyuze kuri YouTube channel ya Telemotanye Rwanda cyangwa se kuri Facebook page ya Telemotanye Rwanda. Ingingo z'ingenzi n'amakuru yacu ari bwibandeho nuko Dr Pierre Damien aherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 3 ntihazawe y'amafaranga agera kuri miliyoni 892 y'amafaranga y'u Rwanda. U Rwanda rwamaze gutangaza igihe ntarengwa ruzaba rwamaze gutanga ubusabe bw'igifungo za COVID-19 ruzakoresha rukingira abaturage. Naho umusifuzi uzwi ku izina rya Saidi Ndayisaba ubu ngubu akaba yamaze gufunguza studio itunganya umuziki mu Rwanda. Naho hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Uganda umugabo urwatanira umwanya w'igihugu witwa Bobi akaba yaherutse kwangirwa kwinjira muri hoteli yari kuraramo akarara ku muhanda. Aho muri Irani umugabo kabuhariwe mu gukora intwaro za kirimbuzi ubu ngubu akaba yitabye Imana arashwe agabweho igitero ku modoka ye. Dr Pierre Damien aherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka 3 ntihazawe y'amafaranga agera kuri miliyoni 892 y'amafaranga y'u Rwanda. Hari kuwa gatanu w'iki cyumweru ku tariki 27 Ugushyingo 2020 ubwo urubanza rwa Dr Pierre Damien Habumuremyi rwanzurwaga hifashishwa ikoranabuhanga. Uyu Dr Pierre Damien akaba yarakurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke zitazigamiye zifite agaciro ka miliyoni zirenga 170 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse agakurikiranwa n'icyaha cy'ubuhemu. Urukiko rwasomye uru rubanza uregwa arahafungiye mageragere ndetse n'abamwunganira mu mategeko bose nta numwe wari uhari. Urukiko rwaje kuvuga ko uregwa ahamwe n'icyaha cya sheke zitazigamiye ariko ntahamwe n'icyaha cy'ubuhemu. Rwaje kwanzura urubanza rwarwo rwanzura ko uregwa yari afite guhanishwa igifungo cy'imyaka 3 ndetse agatanga ihazabu ya miliyoni 892 z'amafaranga y'u Rwanda. Ari nako urukiko rugira umwere Serushyana Charles wahoze ari umucungamutungo muri kaminuza uyu Pierre Damien yarakuriye. Serushyana Charles nawe yari arimo akurikiranywaho icyaha cyo kubafatanyije na Dr Pierre Damien gutanga sheke zitazigamiye. Nari mu gisha Samuel. Aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemotanye. U Rwanda rukaba rwamaze gutangaza igihe ntarengwa ruzaba rwamaze gutanga ubusabe bw'inkingo za COVID-19 ruzakoresha rukingira abaturage. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko bitarenze tariki ya 7 z'ukwezi gutaha ubwo ni mu kwezi kwa 10 u Rwanda ruzaba rwamaze gutanga ubusabe bw'inkingo za COVID-19 ruzakenera mu gukingira abaturage. Ibi bikaba byaratangajwe na Minisitiri w'Ubuzima Dr Ngamije Daniel ubwo yakiraga inkunga y'Ubuyapani yo gufasha u Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Minisitiri Dr Ngamije akaba kandi yaratangaje ko kugeza ubu ku isi hari inkingo 3 za COVID-19 zitanga icyizere ndetse u Rwanda rukaba rwiteguye gutanga ubusabe bw'inkingo ruzakenera igihe zizaba zemejwe. Akaba yaravuze ko mu ntangiriro z'uku kwezi gutaha bizaba byamaze gukorwa. Ni mu gihe kandi iyi minisiteri iherutse gutangaza ko u Rwanda ruri gushaka miliyoni 15 z'amadolari zo kugura inkingo zizatangwa haherewe ku bakora kwa muganga, abageze mu zabukuru barengeje imyaka 65 ndetse n'abarwaye indwara zitandura. Naho umusifuzi uzwi ku izina rya Saidi Ndayisaba ubu ngubu akaba yamaze gufunguza studio itunganya umuziki mu Rwanda. Ni umusifuzi wo ku ruhande mu mupira w'amaguru. Kuri ubu Ndayisaba Saidi akaba yarafunguye studio itunganya umuziki mu buryo bw'amajwi ndetse n'amashusho. Iyi studio ye akaba yarayise izina Africa to the Future, ikaba imaze amezi 3 ifunguye imiryango. Uyu musifuzi akaba yaratangaje ko akunda umuziki cyane bikaba ari nabyo byamuhaye igitekerezo cyo gukora studio ifasha abahanzi. Yakomeje avuga ko kandi azaharanira ko studio ye isohokamo ibihangano byiza cyane kuko usibye no kuba ari ubucuruzi gusa nawe ubwe yakwishimira kumva umuziki mwiza yagizemo uruhare mu ikorwa ryawo. Nari mu gisha Samuel. Aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Telemotanye. Umugabo urwatanira umwanya w'igihugu witwa Bobi akaba yaherutse kwangirwa
kwinjira muri hoteli yari kuraramo akarara ku muhanda. Uyu mugabo Bobi Wine uri guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu muri Uganda ari mu bizazane cyane kuva yatangira urugendo rwe rwa politiki. Usibye gufungwa kwa hato na hato, kuva yatangira guhatana yagiye abuzwa n'inzego z'umutekano kwiyamamariza mu bice bimwe bitandukanye, ashinjwa gukererwa kugera aho yagombaga kwiyamamariza, kurenga ku mabwiriza n'ibindi byinshi. Ku mugoroba wo kuwa 4 w'iki cyumweru nibwo yabujijwe n'abashinzwe umutekano kwinjira muri hoteli yo mu gace ka Migera aho yagombaga kurara, bugacya akomeza ibikorwa bye byo kwiyamamaza. Polisi y'iki gihugu cya Uganda yatangaje ko kuba yaramwangiye kwinjira muri hoteli ari uko yabonaga we n'abantu be batari gukwira muri iyi hoteli, niko polisi yabitangaje. Bobi Wine yahise yanzura ko we n'abantu be barara mu modoka, ari nabwo mu masaha ya mu gitondo Bobi Wine yagaragaye mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga afite agacupa k'amazi arimo arakaraba mu maso. Nari Mugisha Samweli, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri telemontanye. Aho muri Irani umugabo kabuhariwe mu gukora intwaro za kirimbuzi ngo akaba yitabye Imana arashwe agabweho igitero ku modoka ye. Yari umugabo w'igitangaza muri iki gihugu cya Iran, yitwa Mohsen Fakhrizadeh Mahaladi. Yari umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu bijyanye no gutungana nucleaire ndetse no kuyibyaza umusaruro mu gukora intwaro za kirimbuzi. Mohsen Fakhrizadeh akaba yari umwe mu bantu bari bakomeye cyane mu gihugu cya Iran, aho bivuga ko uyu mugabo ari nawe wari ukuriye ibikorwa byo gukora intwaro za kirimbuzi mu mushinga wiswe Ahmad cyangwa se icyizere mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mohsen Fakhrizadeh akaba yarishwe agabweho igitero ku modoka yarashwe, we n'abarinzi bo bose bakasiga ubuzima nubwo bagerageje kumurinda nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'umutekano mw'iki gihugu. Nari Mugisha Samweli, aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri telemontanye.